ariko nkumbuye abantu kamana yanje gakuriya kwa Fani nanezerewe ndahetsa nta wundi inyuma ya Fani nta murumuna wiwe cyangwa mukuru we cyangwa undi umukurikiye bafatikanyije nawe usubire nishime timwabonye ko navyibushe iyo ugize iminsi gabata abantu kayemewe nza namanana kayemewe tazavari mushaka undi nawe asubira tangire azanega nawe part 1 na part 2 ndebe ko nongera mibiro kisha ni minenepe ako niko kazi kanje ibyo nibyo biryo byanje niyo sabune yanje yo mwanutse mbazi ko ndi mu kazi neza muzi mubimenya neza rero iyo mwandutse yo ariko yememe iyo mwandutse neza bagahita kabyibuha rero bizafana isi uko biri guceceka tongeye koko nta wundi shani murebe undi nawe asubira atangire nukuri pe nakumbuye ibitutsi kandi nimutinda ndananuka hakaba umugabo witwa ngo ni Seboy akaboye ubusa uyu munsi mu nyanganira amagambo yose mvuga nta rukoza soni rurimo nta gishe ayo mvuga kandi nyabuze nyakuye ku mutima isawa Seboy yagize gutya mbere arashusha atekaje muri Kenya bampaye amafaranga y'ikofi kuja gwenda itangazamakuru ryo muri Kenya aragiye udukombe ibikombe bibaye za plastike nibi agiye abaheza ibikombe arabibahaye ibipfuga navyo bimanitse mu nzu Seboy yabahaye ibikombe ariko umuntu witwa ngo Imana yamubumbye ari umugabo agasuzugura umugabo Imana yamuhaye akambara igitega akambara n'iribaya rya nyina yamara kuryambara imbwa itageze no ku mwanya w'imbwa agafata ikibuto cyavuka agashira mu mabere agashira mu iribaya ngo nibere agashiramo n'isuti yarangiza agafata igitenga agakenyera yamara agafata plante cyangwa igitambara agashira ku mutwe yarangiza agafata rouge à lèvres agashira ku munwa ngo uwo ni umugabo yeme agashira namwe gamurishimye ngo se wa Seboy ngo yabazaniye ibikombe ngo ni umuntu w'umugabo kagaba ariko nagira ngo mbabwira amakuru se wa Seboy arabwira ngo reka mbigaragarize sasa ubundi we n'amafaranga nabahaye mbereka aho yavuye ati mwana njyewe mubona hano ise wa Seboy mwana se wa Seboy amafaranga nabahaye mw'abanyamakuru mwe mwameze inda ndende n'ibikombe ivyo nabahaye mbaheza n'abandi nagiye mpendahenda kabasohoka nakabagurira iki utunywaji n'utunyama dore ko amerwe abasitani bahitikaye abantu bose babaye banyamerwe agize wa Seboy yemewe ko ndababwira buruya ise wa Seboy aragiye ntambaza kubereka ifaranga zavuye atereka rero sasa mbigaragariza tereka nsore video Seboy abonye ziriya imbwa zimirizi iciye bagiye Burundi boka rundaha imitima yabo amabuye baragiye bagiye Burundi ngo bashiriye ngo ne Sendagara ngo bamushire se ko narutse Sendagara yararebye ubundi ari amafaranga bariko bakuza nyine akagara bariko bagira ngo baje kumuvuza aho ni igikoma baranga bakorera 10,000 z'idora ngo barabijanye Manyota araje nawe zindi nkora amaraso zose ziriya mwabonye n'amakoti ariko abagabo mbwa baragiye n'amakoti nyine ya costume barambaye ngo n'abagabo imbwa takataka baragiye ngo bagiye ngo bashanye ifaranga ngo bagiye gutura amaturo kacagiye igihe umwana yavutse Yesu yavutse bagiye abashumba bafata ngo izombe nishangiye baje gutura amaturo imbwa zije gutura amaturo y'amaraso yabanyina nabasi n'abashiki babo wambwaye ngo ni Manyota wo kanyotaho ryazimiye ejo bundi murumuna wawe ntabwo ariwo amaraso yiwe ntararuha nato ntararuha anashira none wambugawe kurashinyagura ngo nakomeza n'abandi bapfe kuriyaga niko wavuze ninka ko ari kuvuga waravuze ngo kuri icyo wakoze ikintu kivuga ngo ntabwo urupfu rwa murumuna wanje twarwishimiye ntanubwo twabonye ati n'abandi nibagume bapfe tato bitwaye ariko twibonera amafaranga uku nico wakoze warengejeho
ikimenyetso wakoze. Ese wawe boy aragiye arengeye kuri record arabashimiye. Ariko mureke mbabwire ikibazo dufite mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tugowe n'ibinyendaro dufite mu banyamurenge. Nicyo kitugoye, icyo ngicyo cyo mugende mukimenye. Ibipfutse ibinyendaro dufite bazaye akibinyendaro. Ko nageze ngira ngo umwana w'ikinyendaro azagira ubwenge. Dufite ibinyendaro bitugoye. Isa wa boy amakuru yiwe fite atari hivumu. Se wa boy papa wamaze gupfa, nyina yamuzaye ku mfurero. Ese ubundi uzumwebwe muzamubona biri buri ayo cyo umunyamurenge. Tibishoboka ntabwo w'umunyamurenge wowe umugabo w'umunyamurenge wambaye igitambara na plateri bajyanye na mwamubona umunyamurenge yeme habe n'amanyota nubwo ari igipfu yamaze amaraso y'abantu tarageraho kwambara ibibaye. Aragiye mwab'inyendaro mwe muratugoye, turiya ibinyendaro by'abanyamurenge. Yeme noneho abagore b'abanyamurenge n'abagabo b'abanyamurenge mwiyubahe Tazavara, mureke kuraya ku nani kuri abo bapfurero dore baba batuzanira ingaruka mbi. Niyo batugoye kandi n'ukuri nzokora liste y'abatugoye b'ibinyendaro. Part 2 ni ibinyendaro bitugoye. Ese boy akoze record aritonze aravuze ngo harimo aho yafaye ko yememe ngo se ngwiyo mu Burundi ngo butazamuka ngo rero ngari ijombo nibere ijombo sizantu yavuze ngo hatuje ngo kubera ko hari abarundi ngo kandi ngo se ngwiyo ngo abarundi batadutabara ngo tube tumeze gute wagatabarwa n'intiyawe. Abarundi baradutabara cyangwa baratumaze badukoresha genocide mu Gatumba tibabatoje barazamuka baje ruguru ko baraje gukora genocide. Imana ya Israel kubera ko dufite amadubu n'intare baravuga ati no kitwemera ko abacu bazashira turebera. Babana barahagarara. None wambwa we y'umusega y'indambi y'igifobagane wagipurizo we nta nisoni kuvuga ngo abarundi ngo bazamuke baje iyo bagusanga muri Australia. Ese muri mukora mwaragiye hanze mukagira ngo mwasingira ijuru? Ese muri mukugira ngo aho mwagiye ndabo bageraho? Warangiza igomba ku mutima ngo bareke mwizambara. Warangiza tinyuka ukabwajagura ngo kanyiki ngo na bamoyezi ngo ko batabavuga. Babavuga iki wakavuga idahiyewe? Ese ubundi bw'ibyo bintu muri mu kwicara mukavuga uzamva ariko kuko wabaje ni ara n'umutwa yari kwicara agatekereza akamenya ivyo agiye kuvuga akabiga inshuro zirindwi. Ngo turi ngo bene data bene so yohereje mu munani mu gipfurero ko mu mupfurero ko cyohereza mu kinyamurenge